тарихи сәттерді түсіріп алыңыз. Ene аталарды урматтап сыйлап, ene атанын батасын канча алсаңар, ошончо силерге Аллах таалам берет. Ошон үчүн эки акын тең ene атасын сыйлагыла. Анан бири-бириңерге ишенгиле. Ишенбейчүлүктөн жашоо бузулат. Биринчи ишенүү керек. Сен айдага ишен, айда сага ишен. Бири-бириңе сенсиң. Ошондо гана экөөңдүн жашооң жакшы болот. Ишенбейчүлүк болсо эле болду. Анан кызганчагыңар таштагыла, мен билем экөөңөрдүн. Кызганады го бир. Biz o zaman kelisi olduk. Kes кызганбагыла. Ол кезде Bu meni var mı ne? Sen uğuruk gelsin alağa çık. Uğuruk al bereyi de. Berbeyin degen buruk meylemi. Şut mu? Çocuk zaman kabul değil mi? Любой кипиш, kızart kaşı görüp olsa haberlasın. Жарасып mı? Çoğun rahmat. Nakış kaydı, normal değil mi? Rahmet ece. Rahmet, Allah razı olsun.